This is not new. At the very beginning of Renault, they were already refurbishing the cars. What is new is that we are doing it in an industrial way. We are here in the plant with the skills of the plant and a management system exactly as for the plants. The process is like in a plant too. Being in a factory, it's a little bit different. The skills and the process are quite similar. Ogledali smo si torej proizvodnjo obrat, v katerem Renault na industrijski način obnavlja avtomobile. Ampak čeprav med nakupovanjem česarkoli pogosto zasledimo izdelek, ki ni nov, ampak ponovno nov, je vendarle novo prav to, da je Renault v tem vidu dober posel. Namreč obnovo ponavadi naročijo trgovci pri usposobljenih serviserjih, tukaj pa je v posel vstopil kar avtomobilski velikan. Pravi, da so časi primerni. Po eni strani so namreč novi avtomobili vse dražji in teže dosegljivi oziroma dosegljivi kvečjemu z ugodnimi finančnimi produkti, kakršen je recimo način financiranja z odkupom. Tega izbereta že kar 2/3 vseh Renaultovih kupcev. Financiranje, pri katerem avto vrnemo po običajno 3, 4 ali 5 letih, pa je hkrati prav tako voda na mlin obnovi avtov. Seveda, le nekaj let uporabljeni Renaulti so lahko uporabni še vsaj 2-krat toliko let, kot običajno traja prva raba avta. In Renault prav v tem vidi posel zase. Posel s tem drži pri sebi bistveno več let. No, glede na to, da smo v tovarni, vprašajmo vprašanje, ki ga vprašamo ob ogledu vsakega tekočega traku. Torej, koliko je tega posla? We are targeting 130 per day. It means 3,000 per year in 2 shifts and 45,000 per year in 3 shifts. Torej, narejeno s tovarniškim znanjem, ceneje in obnova je opravljena tudi hitreje. As soon as the photos are taken, we can begin to sell the car. The whole process from dealer to dealer, we are planning to do it in 10 days. So it's 2 days of transport, 6 days in the process here. In the dealers, today they are doing it in 21 days. So we are divided it by 2, doing with an industrial way. We cannot decide now to treat all the vehicles. It's an economic equation. But we know that it will be more profitable to treat more older and older cars. And if we do so, we will have to not only refurbish the bodywork and so on, but we will have to do more things on the motor, on the media nav, some points like this, because the customers will need it. Z drugimi besedami, posel ne bo ostal samo pri vgrajevanju nove, ampak za starele opreme šel bo tudi v smeri nadgradnje avtov z novo tehnologijo. Na ta način bomo lahko dalj časa uporabljali svoj ljubljeni avto. Ampak, a nadgradnja pomeni tudi zamenjava motorja za električnega? Turning to electric is not very difficult. Technically, there is no issue. It's only a cost issue. Today it's too expensive, but we know that they will arrive. And we are in the right context, and we have the right tool to do it. For us, it's around in 2 or 3 years in large scale. But it's not only depending on us. For us, it's important to have the electric technology, to have the hydrogen technology, and to be able to accelerate when it will come. But the speed it will come, it does not depend from OEM. It depends from the global economic context, the legislation, and so on. So our job is to be ready to accelerate when it will come. In prav zaradi teh vidikov je Renault svojo prvo retovarno ustanovil v Flanu. To je pravzaprav eksperimentalni oddelek, razvojni oddelek. In kot smo slišali, to je mesto, kjer Renault razvija gorivne celice, tukaj razvija industrijske postopke reciklaže baterij. V Flanu Renault testira rešitve, ki jih bo slej ko prej uveljavil tudi drugje. Morda tudi v Novem mestu, kjer pa rešitve iz Flana gledajo zadržano in brez komentarjev v kamero. Seveda jih razumemo, kajti tovarna v Flanu že na prvi pogled izgleda bolj prazna, kot smo navajeni v klasičnih avtomobilskih tovarnah. To vam lahko na primer dokažemo s svežim primerom iz Ravoza, kjer smo si nedavno ogledali oddelek, kjer sestavljajo baterije za električnega Twinga. In verjemite, tam smo izvedeli marsikaj zanimivega, zato naj bo reportaža iz Novega mesta vaš naslednji klik.